tie Max FM yɛne mpɛnfo akasa yɛasan atu ɛda foforɔ de asi hɔ nti ne yɛbɛsrɛ biribi atotɔ no kwan mu a yɛde date no ɛbɛbrɛ mo bosom wei mu ɛsan sɛ bosom wei a ɛna yɛde yɛn breast cancer awareness no nti yɛbɛsrɛ sɛ bosom wei a no yɛasan ahyɛ da foforɔ a yɛde saa date no ɛbɛto dwa ɛde ma mo nti yɛbɛsrɛ sɛ momfa nkyɛn na monkɔ so anti Max FM na enkomo bi a wakyire no yɛde bɛbrɛ mo nti yɛbɛsrɛ akosu afa bi ka ho na bukoto dwe na yɛpa kyɛw we de yɛ kasasere nso so yɛwra ho papa we de atiefoɔ ne adɔfoɔ emfa enkyɛ yɛn bibi nti enye sɛ enya amaso kora yɛto ahyɛ da yɛto ahyɛ ɛwɔ bosom we mo nti yɛde date bɛbrɛ mo nti enkyɛ yɛde date no ɛbɛto dwa we de atiefoɔ for your collaborators Green Hill Organic Center and Dansman Polyclinic Ablekuma just say municipal directorate just me who asem ne campo memera hu ye papa ye pa mocho we de enkotodwogu fom yesre adofo ene atiefo nyina so mo fa kye ye ba ko mienu bi nti na entumi amaso na enye se ye jai kra ye fix date foforo nyame ye adomo a emrepa mu no musumwei ento se enko na wie ye de na ye de date no atudwa ye breast cancer screening no ebekọ so kama pa nti we de abusuafo ntwa mo akoma nto mo yem that's a boy ebenya baso na for now we de acheopa na ye de pa ye nyina ye ho yɛda ma ase sɛ magye yɛnkyɛw pa no atom mmra so yɛnkɔ na yɛmfa yɛn newspaper headlines na mmra wo akosu agri no atena se ne nuaba are ne nso atena se abusuafo yɛma makɔ aba biom yɛgye so mpamkyɛw sɛ mo ho yɛ nyame adom yɛmmɔwura mu na yɛnhwɛ nkɔmmɔ ahodo a ɛna nɔpa yɛaba bɛpii mu wɔ ma yi mu okay I read the headlines no betu dwa na afei yɛabɔwura naposo ni mu okay so if I'm beginning with the news headlines for today I think somewhere early this year we had issues with the national service scheme where one person, in the person of Gifty Owari, Gifty Owari, national service scandal, Gifty Owari Mensah has been charged for stealing over 38 million Ghana cedis. Aye, emudu pa. Na se ebe free home so contractor locks Odobeng Senior High School classroom block over 14-year unpaid debt. Contractor locked Odobeng Senior High School classroom block over 14-year unpaid debt. Now say every home so I will say Kwanyanko water treatment plant partially reopens after months of shutdown. And again, away from that, we are doing 10 suspects arrested for operating fake online food delivery platforms. And the last one, I'm at the county, DVLA to launch biometric international document for global recognition. So, Kumikasa, this is what I have for our people today. I really better was say, Inti Yankwa Kuswa Green away, na Ompotungum, na Onshingumu. Oh, okay. Ye Irene and I sister Irene. It's an ensem no akanuko piemu ewo National Service Akachia. Former Deputy Executive Director owo Gifty Owari Mensah na ene ye de sobo abone se wo bra na owo office no odi ne dwuma se deputy no sika efa ma me nsase 38 million 38.4 million Ghana cedis. Yes, 38.4 Ghana. 38.4 million Ghana cedis. Sister Rosu. Scan mode. Mimi wunika. Enti ene ya chemami a ye chese ye toto na no ye hwehwe ni nsemu. Ebiemu nso ye se wa course financial law to the state. Na face so no wo bra na wo di ne dwuma se deputy no. Office a yede man no kire se ono ankasa didi ne dwuma a ene yakeka ne nyina bom a yede sa charges no abono asesi a na yegusu a yehwehwe ne nsemu nti ensem we Gifty Owari Mensah ene yede abono 3 news na edi bai ebiemu nso so wo say eye contract bi a wakwa akoto Odobeng school blog ni mu ni nyina ne se empanimfo de ne ka over mfie du na nie na che se adwuma wa ye atwam 14 years nie no
empanimfo ntwa ne ka ntie nei watabiri ne niema akwakoloku yes akwakoloku school dan no a sesi a de echese wo kire se e ka ye de no emfie du nan ne ye ntua ne ka enya de se wo bebi school dan no ese eno no ya wakotumu ebiemu so say kwanyanko ai ni nyina ne se eye galamse hu nsensem a ekrom ha ato ape ya ma yensa ase ene yensuo ase bebrebe no enam so ema kwanyanko water treatment plant a ewo ho no empanimfo atumu se enam galamse hu nsensem ni ntino chese eniema aginsemu ewo plant ni ensuo a ewo ho enumu enei aba betodwa se ene kwanyanko plant no se partially ena ye bie ye nhye da se ye bia tomu a but ye bie ne kakra na kire se kwanyako me say wo isi region wo central ya din bi sa ni isi region ya na etawo and we akopi central no enti no ene mpanimfo se wonom abie eye plant ni mu a chese wo mo supply so na enya se wo mo abie no kwa few month and I say few days bi na wonom ede abie mu nso so o se DVL ena nei wonom eba be lanche license foforo kra na kire se ni nyina ne se ufra manone a so mwatere o mwahyemu se de ebe ya bibia so ebetimi akoso wonom akache enti no se ebia driving license no ya de se nka akane no ye ga na he ya na wo betumi a operate ya this around there wo mwatere o mwahyemu a baby ade befa bia no Itina chese wo license wo Ghana wo tu kwan kra wo time de license no ekotwi on hihye ya ka foforo wo ede egu akwan mu eno no ye DVL for de enso o ma ya na afi no mo be ye egu akwan mu afi no mo ba be ye afi no mo ba be ye ena yesi we enso so eye 10 suspect enipa makomaku du a chese yesusu se wo mo fa kwati kwan so ebo apo ewo abefo ntenta fidie so ni nyina ne se omo ayo mo so omo ye food vendors anaso omo ayo mo so omo ye boat food the boat ye obi brand aha enipa a wonom edi enuane won se onla auto aduane a food delivery aha good ma men kanisa me da sikumi omo ye food delivery no na chese wo sende usika ne harabasa ene mozili be se harabasa sika ma aduane ma moto zuma aduane ma sika ma ena nipa ni so ma eti jase nipa ni we nyina emma na jase bebe wie je ya ofrakadam ene ama beto jase aposifo ensaka enipa makomaku du a wo mu nam abefo tenten fidie su edi sa abodofo sami me kra sa nkrofo no me ne ebi adi nkomoda sa ohu ena no na ba akosi o mo ye food delivery nti no aduane bi a me pe na me bisa so aduane ben sa na ewo ho oso mo banku and okele stew banku ade okele stew no so okele stew banku and okro stew na ere ye okele stew okele say na ma mu ze o ya za and oso mo assorted mpoto eno so yo aduane ba ko a eno minim iron what be that assorted mpoto na me di be the assorted na ka ho no ena me de mpoto na ga say assorted the senyo mana odi egumu assorted na fe assorted baby eno no mo assorted was maybe assorted na different from what we are thinking because wait dear just say nti e hwana mu se da bi nkrofo no omo ya fragada azanta na banku and okele stew na mjey okele stew we cry just say na dey ntina nipa obetina se edi sabon say just me was starting in kakra and I me ye ncheme na we ya support but looking at it thing na won say afa ya chew that tie ne say ewi ase da bia me ka me say bone ye ni ntoaso yeah udi ba ko mienu miensa e wo say winjai no correct sometimes they so dem we be say di toaso na oh say ne de no na udi ko we di ma na ya ko chew asemu maya wan say bi o ye mpena twe ya ya twe kura say nyinsem maya unya hu dem etoda ade bi ho ye say jai but e bia na ne dem se ne de ne so na e say toaso but asana wani so beto wan a obefa ni say bia nyinsem abama be atete we ni so ade we kran kam ye madwen san kam jai o
bɛrima yɛ anka megyaa no but Oh, ɛbɛyɛ saa gyaa no. na ayɛ dɛn Bosom. ayɛ yi Akumi. meyɛ example sɛdeɛ Nkɔmɔ a yɛdi bebrebe di otim di kɔmɔ a meyɛ yɛ. example sɛdeɛ But aboa mo Kumi, it's strange how we are talking about food. Now the Now papa we na say, twe. just I say we were in same big camp, Nti but mensesa- akwa into to make come here. Eh. Say for soon to the O better. deɛ ma memfa mmienu Ɛna bi momfa nka ne saa, ma I mebɛsrɛ read mo. stories no ho na Momfa ɛde ne saa. kumi bɛtoa so anaasɛ memfa mmienu bi nka ho. Okay, ɛnna ma memfa mmienu nka yɛ sister Irene stories no. Ɛho sɛ it is possible for us to win the cup. Hey. Aye, it is possible for us to win the car World bɛ Cup. ne yɛde nom su no anaasɛ What cup asɛm na yɛmode ka nom menka su wie a yɛ. okay Meka wie yɛ. What cup asɛm na meka. Honorable Kofi Adams, Minister for Sports and Recreations. Na wɔde ato dwa akyɛ sɛ agya wobɛpie mu wɔ Ghana de akɔyɛ ne gye sɛ nie papaapa. Ne nyinaa ne sɛ Ghana qualifiers no yɛka ho a yɛkɔ bɛsɛ English aburokyima mu. Bi we US 26. 26 World Cup Aye, ɛna mo sɛ mo kɔgye cup na ba Makumi me who line up be me who group be say saa de a kyerɛ sɛ me person madwen dia. oh David Ghana for no mo say yaba World Cup ne deɛ saa countries no ɛna yɛpɛ ɔmo Na sɛ sɛ yɛpɛ ɛkɔyɛ sɛ yɛ no nso de a kyerɛ Ɛna sɛ Ghana mo- ta me ne mo mo na me qualify nkɔ me to be na nsuo na yɛasan me abɛfie. Ọmọ akasẹ Ghana Who- ọmọ who- Mexico. When groups no there be groups now like I think what I saw was group D. Yẹ ni ọmọ bọ Me no. who Ghana for na yɛ Portugal ni Brazil. Ghana One for of now. them say Oh, saa Ghana de Aye. a and the man 2 ɔmo years sɛ sɛ na yɛn team na yɛyɛ no yɛmpɛ country ketewa bi a Akẹsẹ Yeah, akẹsẹ pack We it. dey move man Ee we mo mo fans wọ soro. We dey in Central Republic for mo twan mo. Ayo. mo team we deɛ sɛ team wɛ na mo de kɔ mo World Cup ne deɛ Vim mo we hu. a wɔ hefa Oh but the keeper is very good. na sɛ ɛnyɛ keeper nko ana Keeper no or bet to charge intend dey. Na ẹnyẹ sẹ ẹnyẹ kipa. Minim. Ẹnyẹ kipa nkwa. Meaning but keeper na me dem gide woni mu. Afra. keeper wadi nkruma ma ne sisi nyinaa We di otele. Ọsọ okele. Ah eh. wadi Okele. wadi okele stew ama ne yo Enti ni sẹ si a no Kofi Adams sports minister ẹna di asẹmi oyi ato jọ sɛ ne position no gyina ne deɛ Aye. so ntimi ɛnka bibi Ɛnka, foforɔ yeah. sports minister deɛ wohwɛ kwan sɛ anka ɔbɛka dɛn Oh, say ne set time yi ni e bobo na no so onye happy. No say Ghana ye bobo no dey but onye happy. Oh, okay. Nti ne say But dey she see said ya. So what Aha. changed? Nti say am. Yes chef 5 na yes chef. Of say dey see kɔ no a e possible say betimi awe ne World Cup Ayo, 2026 no. monkɔgye Nti ono mmerɛ. so na asɛm a Monkɔgye wɔde mmerɛ. atodwa no no. Ai, ne ɛtɔ mienu. Wei ɛyɛ Odobroni ɛna ɛka sɛ yi. Priscilla Ofori aka Odobroni and Mother Seal media personality Ohineba Sewa Bonzu and Ohineba media. Me ni say mesia akyerɛ lady ni ama amu ahu no media personality no Ohineba Sewa Bonzu. First na or your former a friend is a host Emma or morning show RTV Royal TV and they were free one more Ohineba media and odi no dwuma. Ni nyinaa ne sɛ Odobroni asiw no ya wɔnom ɛkyerɛ sɛ wɔn de injunction ato no so sɛ eni kwan sɛ wɔka ɔno Odobroni ho asɛm ɛne ye late Daddy Lumba ne ho asɛm ɛne ne family ɛne ade ɛ concern ne late Daddy Lumba ɛne sɛ Wabroni ho asɛm biara ɛwɔ ne media station hɔ nom ai san sɛ wɔbra yadeɛ nyina Daddy Lumba efiri mu no otimi ho sɛ Odobroni ho nsɛm ekodi maame yanum a ɔtɛlɛtɛlɛ ni bi pa ɛwɔ radio station no so ɛma ankɔyɛ sɛ Wabroni de enti no ɔtabiri asɛm no ɛde kɔdan asɛm di bia ne lawyer ɛma ne lawyer ɛde injunction ɛto ɛyɛ sɛ Wabonso so sɛ eni kwan sɛ Odobroni Daddy Lumba ɛne content bia ɛfa Odobroni ɛne Daddy Lumba ho no obetumi aka bi ɛwɔ ne kasa fidie no so ɛne na are na wɔ sɛ monhwɛ sɛ na yɛ a moka ɔma asɛm yi o because sɛ na obi anya asɛm yi No, so you see, me make say, and so I think say I don't have details of the story, but the American say if she's being neutral, and the American says but we'll say as I'm not say one side, internet but I think apart from the other people saying talking about this particular story, obi am fine injunction down to obi so depends on how best. But the American say nipa yang say pass my home.
nipa ye pass my ho we dey obeka aka no we but obi abase obi so from cran to cran just say ye nsie papa no nka we na esie ne kra na nsem o chese 3 months ye beka di ne 3 months and I just say one down so one die no dey okay we asem that meaning say asem do say asem Paul say German president to visit Ghana in November na che say Germany one man penny na ene ya ba beto dwa say we graphic online ene de baye say bosomia edi animi November omo amfa da no poti amabato omo de month no ene baye say yesi November mu a every first kosi ne ending there German president eba be pie mu e wo oman Ghana ni nyina ne say oba aprobo obechia yen obesra yen na wakonsra hwe e wo oman Ghana mu enti asem a graphic online so e de aba beto dwa kumi mawie na unyi sure say akusua say wa na aton sa friend so mra no meboa no ne case no say je ne lumba wa de ye wo Germany nti na bia na asem no na ma me de aboa for de wa fa bi pa yo nti bibia ni wa hu all right iron ya wie wa hu pa trying yo bedo asesende wo de newspaper headlines na brand why into en yen hwe nim da be next 2 weeks and next month na o chire mu a o nyame ya do mo chena okay we are sure oh yeah here me her you know aka wa me ebi ha mo sia mo ya uka we sure na bibi wom de be ka se we chire intina ye bisa say we ni yen no next week and next 2 I don't know why Grino is playing innocence here. She knew that I was not around and she knew the reasons as to why I'm not around. Oh, I'm not playing innocence. Maybe say was ne yes uni ahoden. Ba nyame adom de. Me ho ye. Ho ye. Nti nyame adom. Nyame ye adom o chena. Amen. Me ba ha. Ye be hwe ni. E da se. Kuye ni na o de hwe me cramp. Asa wo che de njimi bi di sa. Oh me gudi mesra. Me nyame adom. Mbacho mate. Me shock mo. Mbacho ya. Na mamba so na mo da me rada. Yo, all right, I'm saying I'm quite when I am fan come catching and then so and famao. Max Morning Dew live on Max 89.7. Yankwe. Welcome to Tuesday morning. Max FM 89.7.
Yankwe na yabusuafo anase yadofo mu di omo birthday no. Yen we sure mo happy birthday. Ebi adawu tie yen ene wa woda obusu ani bi wunu abi edi ni birthday abomodi ase o de befa yen WhatsApp 0247129996. Eya now de ni picture ka ho o de fa WhatsApp a enkomo bi apese yen fa enka ho enfa ma no fa ka ho na yen kenkan enfa ma no. And to dedications so birthday wishes fafa 0247129996. Yankwe na yehwe busuafo ande omudi oma woda na yankwe anim. Dwino na hwan na oho? Ene me bra ba ko a wono edi na woda Emmanuel. Okay. Emmanuel enano peye mo woda papa. Okay. Se wudu wa woda Erade enhira onye okese. Emmanuel wo yo sofo. Erade enhira papa. Erade enkoso a ento onkwanam. Onto enhira nsu ewu so. We wish you a glorious happy birthday pa. So na we so de Alex Opon. Alex Opon so wudu awoda. Ene de dua ye fire kasa fidie so Max FM. Ye tiefo ene yahwefo nyina ye kabom e we show happy birthday pa. Ye say Erade enhira na onye wo kase Opon Alex. Wudu awoda. We wish you happy birthday pa. So enrans yenia bi edi na woda ofie ha ana na ye na woda kakali ya pa ya TV morning post no ya kakali Max morning live ya fire kasa videos Max morning do for yeah we show happy birthday pa ya ne IMAX media nyina ya ka bom ama woda papa Erade nhyira onko so a enyo kese amen yo amen. All right, James, I am quite na yamfa ofedi ho no emro ya tuni din tech tips. Ana no na otwetwa mu na ye ne Dr. Albert Hager na twetwe nkomo a chese na Dr. Eche kwan hodo e befa na ye de social media. Enya sikan kakra de agu ye motom. Ampa Dr. Eche yen se yen Facebook yen WhatsApp, yen TikTok, and other social medias ni na na ho behia pa se. Anya hwekra na no pa bia yen dwumadie bia ye di na wo se yen fa yen dwumadie na nto wo se ya de na ye ton. Ampa ye yo setie de ma doctor. Ese na otwetwa mu me oba na be hwe me WhatsApp a chese me dwumadie ahodo nyina me di na fe de me de to me WhatsApp me de to me Facebook afa abusuafo nyina ye kumi afa di aboroso. Efedi abroso efedi wa mafunu na msemo de montwenye enenso mene Dr. Albert Hager na betwetwe nkomo nti afekura de ebeji mu nsem ma musu sa aboso na afekura de efe na me san beje enkyerɛkyerɛ ne pa ne yetoso mienu afedi ebeji mu nsem enti anopa yenko na ye ne Dr. Albert Hager na twetwe nkomo Dr. anopa ye mu akye ye mu akwa bed ba Max FM ejo so Yehowa dom yeso ye ho ye pa na doctor ne edika ye mo abaso na otwetwa mu o kire kwan hodo a ebefa na ye betimi edi social media nya sikan kakra mpa ye tie ye hya ase se ye de ye di dwuma o na otwi amanfo ebisa na ne ma ne ye sen na oton ne sen na odwumadie no ye ne sen na o kan na enenso ye se sanfa bi pie so e man na ni di kan na nkyerɛkyerɛ mu adama na boa yɛ papa that's pa san yes show we asi said the yenim no na yɛ de ato na obi aso de boa ne ho ampa na anko yes say ebusia no mu nipa ba ko pe na waye na ote ho na obi a attack no ampa fa we bra
Ampa. Enti anapa yenhwe ne etoso mienu ekwan ahodo ebefa di social media ebenya nkakra de agu ye ho adaroma. Yo me chechia me din chia ko metiefo no ho na omo de mu djuma ni nyina me chechia mu nyina. Eyo last week na ye kan about WhatsApp na adeba ko na meje hu say okay sisi a no ye nim say ye betumi de ato WhatsApp na ye de to WhatsApp ye de to hoten say business bi a wo pesa wo de to ho bia no say wo hwehwe nkofo mo ye wo target market ye wade bi a ye na research ye be research kakre bi e be take just 5 minutes but say wo ye for every business idea bi ababa wo trim and in the same so we call o phone no so na we call google.com now person we type it we person we say dia trend pa we wiase we type google.com na we start type learn we say we type learn something and how to we type these two words e we google we be say the auto suggestion this baba or the list here be say I drop it down. The first 10 things are a trend we are receiving 1 million searches every day. And how to and I pay the young fan say make Google. Now yeah share how to first one about say how to make money online, how to create an email account, how to draw, how to train the dragon, how to update iOS, how to restart iPhone, how to screenshot on a laptop, how to make money, how to kiss. Into the minimum, I go on the page. He receive 1 million searches every day. Into Adia who person we and say, Sanya Manyamia Kosu, and now get to me at your how to make money online, how to create an email. Adia who person we and say, who person we have 3 things I would be man for free. And a dear who person who turn and no now would be last. Until you find a make how to make money online. Now, Mamma Yama baby internet and also. And my copy a good word, my session a fine, may read it through BBI a fine. Let me post it. This article. A bit me cry. BBI would back to Twitter and now Facebook. Who Facebook.com. Who going to say post or see what do you think of Facebook? Who going to say actual what do you think? Sadly, now who say how to make money no? We could post it because a receive 1 million searches every day in internet. And for the call, I bet Obe redo ade no go say oh ade on nipa ide mami correct pa information is good. No akwaye how to create an email account. The email account will be our Outlook, will be our Gmail, will be any email or will be ano. No so akwaye and find the at all. And they are who person how to buy and sell online no. And no that onu person will this kaka hon into no. And no we be download the WhatsApp business. You WhatsApp messenger or you WhatsApp business. The WhatsApp business, you know, a more features extra. I will be to me here to say shopping cart. With the prices I could count. Now, what you know about the product? In the Uber me WhatsApp say now we send them a hi for the first time. We going to say WhatsApp now send you message about all the things that I do, about 5 or 6 things, important things that I do. And no, phone the one no be cry won't kind no, be cry will fair not check, or be send you hi, me too won't catch it. I bet fire Saturday and I'm any panel. Into 2 things, who down little WhatsApp messenger no, and I will share. Again, I will be set it up, will be a send you higher, a better respond, a friend auto responder. Sanyo no kwa yiti mi achire free. I will platform no so. Adie ba ku say we any say
once I identify ade ankofo paa no eno ye through Google kuya so betumi akọ trends.google.com 89.7 Max FM. trends.com trends.google.com eno so wokọ wa ebema statistics nkofo enyama nkofo ton say the whole end game is to be able to make money from it, but say nkofo who say we a credible person for giving that kind of information. And means na woman information kaka important. Oh, people say how to download something from YouTube. Very easy. And then we call ChatGPT, www.chatgpt. We could create an account or a bit to me wow. But what she said, no money no. We read it through. What anything, what's on the wow, tears here, and what they are called. Now we could Google Trends now. Trends.google.com na ehono so ube hu say afi or say explore what Ghana is searching for right now. The koto sisi ano sa na oka wo button bi wo 3 buttons home explore and it's trending now no ukoso a ube hu ade trending pa or say Iceland versus France. It's a football match, you know. Now I tell search volume in conform search it or say 5K people on almost when was it started 12 hours ago na sanko for 5,000 almost type Iceland versus France. I feel the next one was Madagascar president, Cameroon versus Angola, Cape Verde. When you share when we say in your my oh hey for you interested in fini my ton as I did sell information. It will share some money call me pa ube to me could create platform to say blogger.com. No we one got we could create a short blog where I will say Iceland versus we Madagascar president, Cameroon versus Angola, Cape Verde, North Ireland versus who's a footballer and the air can honor. It's a football information. You see, I know what you need is to get a football sports information. If you want information and you want to type it, we will share the DMA credible information. Now, what summarize it? Eddie, I bet to would the know. I did our person we say because almost sports, you know, we win the movie center, win the movie workshop, or football sports where near the of these players now go for no social winner. Why? One in our side deal. So okay, my bro customers, and one also. Ube nya ochobo me bro customers magic commission ho nti wunni sisi a wo baby a be supply product no no correct sisi a na nya wo na wo koto nipa na wo the product no wo dey any so we find how to deliver the thing to the person nti you say what Ghana is searching for e ho na trending now no betumi asesa wa hwe the US category first down my location Albania, Algeria, Angola. Into Korea, woman be a Aviana, Yakasea, Wuti, Uamanone, Uni Ghana, Sisia. Korea was to be able to meet you see Australia, which is Australia. Abamo, understanding now what Ghana is Australia is searching for. Into the Ghana is searching for football matter. Into who come a platform is sports.apublishing.co.uk. Sports information or scores in your live feeds in the news agency to me a critic way no so what to mean critic over who will be critic amount free now I start new panel so your advert na ever na with time no we be sika wa obetini wa call some agreement na wa ya mo nti enko ka say oh we need sika kese and e be start bi nti oh chan a menye sika ansa sa sika na mada because they biana bi before forever no correct no correct. Nti we would be establish basis na ma trends no am we what is trending WhatsApp messenger no so we nya products na nipa na waka trend say we ko hunu wakanta na Accra ana bibia wo no so oton ade no ne bo no ye good no o ka tell so okay we person promote ma no nti on twitwa pictures of ade no fan send them out
Also, we share Iceland, Basa, with sports teams, you know, and none I will focus on. Into was a uncoffin way, Libya, or Libya, and here the Woko Jinina, who get in Jinina, who Jinina. Problem is, or best expect to say, overman the business. I want to move the business because trend behind him. You, no can pay. Yamre Nintino, Yabedo say, ne umbrene wadaji, Yadas and inches more the pay. You, Yes, so Yadas a pint, Yanni Doctor Abet Hagan, and Atching Coma, Doctor Abuaya, Quanya Befasu, betting social media, Eddie Dumadia, a Babuaya and Sika Femu, near Yesika crack, Eddie Aguian Bottom. And you don't can pay a dassy. All right, I'm saying I'm a crab baby. Max morning deal. And was so good so we see your friend Kumikasa. Yeah, quite consistent on Crumble. I feel now do a feeding not to I am a crab. I am not did she say and then who be here say Beko Jasso. Now I question your bushia for near tier for the Abejasso. At the end, I would just say, bet me a quack to be. Make way, my means so may say. I said, my affair, why, Jane? Yadisikanama man is so moon fanco jaswa. I had Nasi Canada, so 10 year man, Befino. And she said that another pay. The name of Costa Guno, yeah, could also. Or time and it's your move, or time is heavy. And Conco Bassi day, and near my Befin, and near my Carabinesi Cabibri. Now, Phoebe, yes, now you're a crowd catcher on there, be say, and yet. Enti yankwe yanko se ye nyina na yako ye ma sa kwan no kura ye nyina na yako dia yes na ma wie sike ma fa sika nyina o se ote me de anyo dampa yo yemfa mami ndikan ai yemfa se de se fata ma masba o madaruma or see and country or say buy 2 for less promotion that's where cost of Momadi Abra be premium ya so ye na tony mama kuma kuminu na yente so emfa ema enu achi ye se Momadi Abra be premium ya so ye se sika enso a mobile phone bi a pa na say home appliances bi a open no be deposit na yemfa ma na tua ne kakra onya no ba bi a gise must buy and chechiremu bi a chane a media ma we Momadi anso be frɛ yen e wo 0544019552 na Momadi na yenje ana se je sancheche mu no ewo yaso ye yankwa anim ma me fa we ento aso enfree must buy hono mu a must buy the phone for kwa ba de bia e betina ha yesi to phone papa phone e be cha ma na e be san so abo adwuma eno a ene Philip Essence eni nti e upa Philip Essence ho de a wonya phone papa bia bi Philip Essence 10 yeah gig near 64 plus 3 gig internet 845 Ghana cedis. Philip Essence 10 chrono 128 plus 3 gig internet 975 Ghana cedis. Samsung and a Philip Essence 20 128 plus 4 gig internet 1070 Ghana cedis. Samsung and a Philip Essence 20 Kesipano 256 gig plus 8 gig internet 1475 Ghana cedis. Must buy for same. Philip Essence your phone be a che pa ko ba ne say ho ne ma bi etoche okra na ogita 100 cedis kra obetumi akokora no na obetumi akwakosiesie eni nti obopne wono maso ye na kwajo Philip Essence na so Philip na wo ho entimi ento frɛ wo mo e wo 0544 019552 0544 019552 ana say wonum abefo ntente fidie hu obetimi akoho ewo www.masbuy.com.gh www.masbuy.com.gh Masbuy say yen intem na flip it to Philips yemfa sedama mega cash lucky box on max 89.7 bomodi answer obefa o mobile phone na wadaile *426*8# na send emfa hone network bi a woso
Ebeba say, welcome to IMAX Media. Number 1, IMAX TV. Number 2, IMAX Radio. Bomodi answer befa number 2. Esan say no. Na utie ni sisi IMAX FM na fei. Enu achi no boxes ebeba no fa baako. Na sa box no na sika ni nyina no ewom. Nti ya na what try say. Obefa box a eye lucky box. Eno na sika no wom no. Enu achi bo age awadi efa shem. 5 Ghana cedis ni achiri bo shem. Enu achi ubetwan umomo prompt ne beba na wabo pin no na watwan kakra messages ne ba na yese usika na anasa agro na udi ye no ehu sika nie gie na koyi mobile money koyi wo phone so na fakodi dwa unya no ba bia agise Max FM mega cash ene ye de bro na weni ye de kire ni so a da biara da oje bra ni adaje etie yen station no yese ye da se ekwan soronko a ye fa so a ye de da wase ni enti bomode ya fa phone *426*8# na send there na yenche usika enti bomode ya se ode oho ebagim why bomode ya se ode oho bagim na disika yo ya wie ne sa ne de na ye de ye street vibe jumade no ebeto aso ede amount na ye betwa ho abeba na ye de ye street vibe jumade na to aso na ye nkomo ni ye bisa se upon MP ene MMP ya oni omatena MP ni MMP ya hodwa ohu ewo wasetena mu no MP ni MMP ya oni omasan ewo abrabo mu no ye bisa se eya na ye den ma se ubechusi nipa baako e de ayo life partner eya na eya den esan se megidi yesese wakwaye be mayi oh ema hudu pii na wanya ho kwan na oni omasan ema hudu pii na oni omatwempena but etoda na e kan se ba bia madu de ma me nwade ma me fa nipa baako pe na me ne ntina etoda nso na adwe na bebre ye mi gya ema we nyina kofa nipa dasani e bia na daache akogya masi no parking e bia na daache wa mmoa me ema mienu nso de anka mu nyina mu suban yo na hwan kra na nka me mfa ne ye mi nyanka na nka me wade mienu ni nyina nanso enye ne kwan so a ye bisa se wudu sa point na wo choose life partner wo choose nipa baako se be ma di owuo mo nkwam me ne na etena so yire ni okuno se wo fa obi se wo mpena ema hodo ema hodo aso panyina na wo fa sa nipa baako ne ye bisa se eye den ma wana edu sa mpempen so na eye den now de enye den because wo qualities bi a wo hweti no wunya hu pe cha oba ni ye bisa se eye den e de ma wana mami bisa miniaba akosua green na yentwa ho bra akosua yentie o se wo choose your life partner be ma one na etina owuo mo nkwamo de ma kumi ye una ka se wo se wo na se menka oyima no se wo no wakohoda wati ase wa wo minti wo se ka wo no uyima no wati ase da yo ya se watutu anoma ho ena wo de ba be kire me sa no wa be ni ohu di ude yima no na me yenko ye ni unyima no ye ode uyima no a oyima no a me yiwa no I say life partner ankasa na me choose nye easy you say you have to choose wisely and you know kwa bi so no dice kakra ai emu nafo emu ade ma ho said the wood and emu ye din ma wa long last no take decision aseme nkra na ofa mama no fe o de say emu ye din ma wa long last no take decision aseme na person pe mama no fe emu nafo emu ade ya de emu odin pa tinia woni ne ye isisi na eye den ma se wo choose no ho o say okay yentwa ehumra sa abusu ye kwa ba ye koba ye bema ho kwan na waba mu na wa kire wadwene e wo ye nkomo ho ye ba sese ya. Are you frustrated by late deliveries? When you're professional, no one install with AC and TV and the insulated kura. Essence due kesi every Max Buy abba. Better TVs, ACs, refrigerators, any washing machines, and one Max Buy. Now enjoy free delivery and a professional installation within 24 hours, all within Accra and Tema at the comfort of your home. I send you now absolutely free delivery and installation. Order online now at maxbuy.com.gh or visit
selected Max Buy outlets to start shopping. In Sheshe Kakra Won. For more details, call us on 054 401 9552. What a guan, me conscious brethren. Your favorite roots rock reggae tunes with inspirational vibes. Reggae Max on Max 89.7 with DJ NY comes your way every week, Mondays to Fridays, 12 noon on Max 89.7 FM. Reggae Max, feel the natural mystic flow in the airwaves right into your VAs. What? Nobody can stop reggae. Nobody can stop reggae. Nobody can stop reggae. 'Cause reggae is This Saturday and every Saturday on Max 89.7 FM. Connect with your school. Which school has produced the brightest mind? What is your school renowned for? Find out as high schools and colleges go head to head, vying for bragging rights and glory. Don't miss this chance to witness history in the making. Join us for an unforgettable morning of respirited debate and fierce competition. Presec Secondary School, 7 times winners. Omo producing NASA Intelligent. Atomic Energy Commission Okrumano. Omo yede wo. Kwani ko Presec can say go up. Kumasi High School, Truth Conquest. Yan can say Truth Conquest. Truth Conquest. When St. Augustine is talking about Adisade is talking about the best is always good for Adisade. And then St. Augustine perseverance conquest on truth is what? Then Truth Conquest. Mo persevere, mo yede is truth that conquers at long last. School Connect. Link up with your former mates and be part of your school once again. Schools Connect. Be part of the competition. One day, Anna, Max Buy per se, yes, bebre. Bisa me say how? Max Buy at the bundle officer kesi obi intimate take ebro. Buy 2 for less. Benebeto TC or washing machines and a kettle for only 5,530 Ghana cedis. Ne save you a cool 300 Ghana cedis. Beto Infinix Smart TV and a smartwatch 3,000 Ghana cedis per. Afesuma Sanka Techno Common 40 Pro and a smartwatch for only 3,170 cedis. Ne see a 250 amonumuwa. Come Max Buy showroom and memo baby and I shop it online at www.maxbuy.com.gh. Friend 054 401 9552. Nebisa bundle promo no na jiweni kra. Max Buy, quality you trust, prices you love. Come on, church, let's sing it at the cross. Follow me, and I'll make you fishers of men. Matthew 4 verse 19. Tune into Max FM and listen to Evangelism Focus, a program brought to you by courtesy of the Global Evangelism Restoration and Focus movement. Do you belong to a church and desire to win souls? Or are you into evangelism in any part of the world? Then join us and be a member of this movement. We help to win souls for existing Bible-believing churches. Your host is the radio evangelist, Deacon Danny Glover, a seasoned evangelist from the International Central Gospel Church, Royal Temple, Awoshi, and founder of the Global Evangelism Restoration and Focus movement, Global ERFM. He has over 30 years of experience in evangelism, so you'll be greatly inspired as you listen to him. Tune in this and every Sunday from 5:30 to 6 a.m. and you will be blessed. For enquiries, call 0244 955 425 or 050-9038-893 or visit our website www.restoreevangelism.org. Evangelism Focus. Let's focus on evangelism. Majiwadi tina me dane di wunji di misi bisa ko ofi wona me fe eleti so bi fe be aka echika me di ochame kwame utie Max Morning Dew ewo Max FM kosua fili masaya se
Kumi kasa eye baako pe edin no eye baako pe menkens ne kwasi ada untumi fa do adanso untumi fa bladanso kumi ututuka ututudam utututam wajibam watufie watubum watutodan obejibam ubetubam ubetukam kumi kasa that the TM state governor ebeshiw. Welcome to Tuesday morning. Baby, other one, wanna see me walk. Baby, other one, wanna see me walk. Baby, other one, wanna see me walk. Max FM. 89.7. All right, Jamsia Yamu Akwaba. Max FM 89.7. Max Morning Dew. Yeah, Kwako Sisa no Krumebo. And tonight, of course, I can't hear for say your best friend. Na Nebenada 14th October. Now was saying Kwana Kopiemu. I was Dansuman Market. Yes, I tear for boss. Naya the breast screening awareness. Jumedi kase pa. Ebebro ma Dansuman Market and now so to be a binti and Timi and Kwanko Premium, your best as a moon fan chain. And pay for the Dafo Fraba. Bosumwea, your best abba. Who be here pa. The best rebupi. No fan chain. And I use you and Sana. What the bed chain. Oba say yensu amonkana minsu anapay. Ejeda say magia tum say mo be ne sai tie besre. Hyehyɛ no sɛ na yɛyɛ sɛ na yɛ hyehyɛ sɛ nkanda obekwa kopie mu ɛwɔ Dansuman Market yɛ besre sɛ ɛsesan aba. Enti mo mfa nkyɛ yɛn. Welcome to Tuesday morning. Yenkwa na yemfa yen street adwumadi no entoa so emfa emao na ende yenkoma edapono so no yebisa se wo choose nipa baako se o life partner eye den ana eye na pempi no unya ho kwan ehia ema hodo pi unya ho kwan ehia emema hodo pi ebi suban ye ebi susuban enye ofe oni ebi ye twempena kɔ manim kama so achi ase to danso a onam kroma utimi hu oba bi na se ye nyankopon hire nyankopon awurade hire awurade na kyese wa no dwe hu a ohu ni a wo ka ohu nipa o de aseda ye den ema no utun se ma ne de bebre emema ne so de utimi hu be ma bi na se ye be ma eda na panta nie awo se ya na nka mepe ye bisa se opon se wuhia sa mema we nyina opon se wuhia sa ma we nyina no se du se o fa be ma ba ko na se o fo ba ba ku se owuo mo ankwa mu sa nipa ya na mene ne betena ye bisa se sa decision na o take se o fa nipa ba ko pe se o life partner no eden eto da be ma bu o ha o ne ma ba mi ensa no no we agro kakra no we agro kakra no hwa musuban oba bi nso o ho timi fa mema ba mi nu ana mi ensa
na ohwe omu nyina se no musuban ete nyina ne se o steady ahwe se omumu hwan ne beboa no but wo yedan a edu sa stage na emema ahodo we nyina wo fa mu ba ko pene ye bisa se eyeden ma wana etoda na suro no wo ho se oh be me ya na so ba we ami be yi ni e bia na da che abrabo ko nanim na onu mamu kra na nesuban besesa ye bisa se edu ho a eyeden na den na ma sa stage no eyeden edema se uchusi o life partner. Yo, menu aba beba mu biom na yefa hamane tudwa na yema ho kwan na bra mu 0550055522 ana se 0551598321 ana so betimi afre yen 0550055522 ana se 0551598321 0550055522 ew akoswa grino asema me bisa no wantimi anyima no na odwane ye sese ama yi ano nti wo de ne fa de no so tudwa wo ho de ne na edene ma wana o say eya asemo ada de wagu ahompuku me de no na anhyeda nya den ma me because na emma no nhyeda enoso no mo yesen o na ba ko pe na enhyeda noso no na ba mu ba ye den entine ba ko pe ti ba ko pe na eja o de ko ya me gu ahome wo so na enhyeda noso bebre sa mom de ba yire so aba ba ko pe na ba ko pe nso ana me fire o de no no ai wo ya sure say wo de no no oh na da menye sure na da hunze mi jandro me ho mama so me hu se nya no kra na wo ka no hunze mi jandro wa hu na life partner ankasa no na make na dice kakra choosing a life partner no something which is the no correct something which is that na nipa yani eda ne so so no mum kra be boa ye no o be eche no on na ayu back mama akwa bibia ho iyo yes an kwa haba ne so na ye mabusuafo mra mu ye bisa se wo fa oba ba ko ana se wo fa be ma ba ko ene no atena no eyeden se wo make sa decision no eyeden e de ma wana 0550 055522 eno no ye beka no 0550 055522 ana se 0551 598321 yen kwa hamane so na yen hwese abusuafo aba mpacho hwan nie mpacho good morning atamas morning no ono bobote ejana dum na wata wonso ye danya miase ano pese eja wo de obi besi asemi ewanimsem se wu chusu wo ba ko ene na bobra no aya empempi no aya na ediana I was I want to power. You can get a one power there and go for the back of Ladia and can get it. Let's see, the never because I never get the or Bana won't done. It is such a new part. I maybe I'm and I said the afternoon, most of them you know, because of it, and I say, I want to take a ban. Yeah, I have been far able to partner there. I want to because the more okay. You ata anapai yeda se why yeda se eya monfa baako eno fa baako na te ho sa enye den na wo fa ne be mienu miensa ne ade a ebe de na enye den emfa ma we note here onim ne left and right cry 0550055522 me both phone lines what you want about baba ehwana me gina me baby 0550055522 and I say 0551598321
Enti ye bisa se uchisi o life partner den ma hodo anu omo sign mema hodo na yesi hwemu na yi ba ko ebeden we dey ma menka bi ma mema na man ebeden because mema wadi wi o dey ma menka ma no tuma na ja ma no kumi menka ma no tuma na ma no ne din abeye ne sei anko yi meka ne din abeye ne sei yo when ye Mbacho dress mutasafi suma mensia. Yo, dress suma mensia ma yenti yo. Unse stress no, ye nana no mo penso no. Na wosi asiwa. Nti eno no enye den se ubenya wosi na asiwa obatra ho sa twen no. Be sisi amema na aba no. Wode wani ato no so no no nani nda so nani so kire baabi. Inti ebe din se obeka se ni pesimesi ma yi mekuma mu nyina na nete ono kwa na me ne betena. Se mpacho wate na se. Ati ase. Enti ene pa de ye den wa hu. Na de din. Mpacho wa wade. Me wale. Enti aye den de ama wa hu. Papa. E de na ma na ye den ama o. Me de mani ato be ma bi so a minnim se dia me wi ase nyina no no ontu kwan ne ye fine be otu kwan no ebi wa be for man tekura no frɛ me da nti se nipa we me de mani to no so ya se me meta mo betwam ampa au yo e de kafra Joyce kafra ya da se why ya da se na be ma be no se me din sa o na se mo de musuba ya no na me ne ye mboafo Bema bena o say ndin sa mudia no mo ne ya no de mutimi ya na mo de mutimi ya bi ni tu kwan bosom ya nan keke no say holy person defend tu kwan bosom ya nan keke o frɛ bio empacho hwan ni o hwan yo aja yenti o onem se ebanu banu se ka ye wonti na ye fa ba e apa mu dia se e di omu di ta na wu ba se na ba bu su e bo de se dia e si e pe de e je si e ba ye de e bo ba nu afa se ye be nya wo su na ye ba ye de wu nti o di ni na ti na wu ba dia un ya de bo ni so be na se e ba nu ti dia e bo fa we na wu ja nu fa we na wu ja nu a pa na wu se wo bla bo u ji se wu ye la dia ma yo discipline ya da se discipline ya to nka chepa o na nka ya to nka pa na nsan ya se aden akọkẹ kwase bi pa kafra yo ya mu akwaba why wa ba die ya be hwe anim why yo ya da se hwanie original promotion for one. Safu kantanga ye hu acho. Na da bi odidin foforo o say na so the original promotion. Promotion. O say the original thing. Promotion. Safu kantanga ipa. Akwaba. Yo yenti o. Na mai kwambula eno mo na mo wa twe udin the Chima station. Ohun odoko official town o twe udin. Colleges. Bebre o be fa no kaba ku de onya so ni ofi a enke ye fa god omo wa point no mu di mare che omo e no mu ofie no. But this akwa country which is there only ti fie no. Oh ya nya ko be for jo na o we no ye ni say. I'm challenges na ba bebre. I'm saying. Ya get what? One ga say what you say ah. Who comfort you bisa so we no ye ni say. No bisa na ye ni. Who share no come to who share to radio number. One saw number. Oh told you no I told you. Dr. Man. You share no Sharon Sport man. Oh yeah. Boy yeah. Yo ya te. You be a man of ya check remember be nya 7. Bye bye. Yo safo ya da se why.
Why dear Wabusha pension that was no consent to be near Chapa, be near Noira. You 0550055522 and now say 0551598321 and now bisa say who choose your life partner a yedding and I told them member who do pee I will show more and who do pee I will show more now who you move back pet and then I bobrano a yana yedding. O de uwiase nyina ehye be ma ba kwa na so baba konsano eye den edema wana na de enti na se wo make sa decision na eye den edema wo boye when you V8 Miss Princess why V8 yeah yo V8 yenti yo oh me de sare na nya me dini ko sata mamena aso na metu sun mi partner kwa na me ne ma be 6 no but ba ko pe ba no like sata na me pe we see no nti ma see me pe no ti ma see na me janka e fo ni nyina we nka e fo na wasmati dadio are me so ban no so ban nti no na woni se wo mu so ban ye ade na wugu so maintain ni wo mu dadio se no e hot ye mi I want to know what yo, why are they? Your friend said V8. Yeah, V. Nende wako one wasem. Yo. What one was? V8 ya tia da se. Why? Why are they? O papa da was se. Why are they? Yo, when ye? Pacha we need the Lord to every so many. Lord, so many. Yeah, Pacha. Ipa ponya samialo. Okay, mini. Oh, kasa na dia wanje radio. Onte. A difference kora. Ni ameti ana me maka no. Yo Lord yenti yo. Pacha adomura mtusa mzee ya una ya sepa o. Wa mimi hu se adiano a shato fit Adam ihu say Nyankopɔ de Russia Adam sasa Adam na Adam so de ni bibia ahye ne nsɛm no enye easy ante so we be ma sisi ami abiti ha sisi asa de mi to see me ba ku pa am pese mi wali sisi ami ne ntira mi fa mi bibia ahye ne nsɛm but enye easy because the pananga sa no only let you come for no in said dan this ante enye easy ma be ma enye easy because today dia ta na bana wa se ana se manye ni arrange se nye bi ya na se mi ko ye ho na mi ko enti e ba sa no be ma no nye izi akuma se wu ya kuma pa enti mi ko enti e di pa se mo no so mu ye yo Lord yate yada se Jesus is Lord and pay so many yada se ko ya o che so many ye ke de ma ye hello why James me James adenta yenko I don't know where we stand. Critical, but only in Kanye, but the thing is, both men and Bano, Unyanya or Bettina, no on the Obehano. In particular, they change your mouth. Also, Barney Power, I say, oh, or Pedium for 4 pounds, best again. Just listen to me, many lady dinner. Now, can they say, Bema umpen on almost capa, not just a quite bema diniska. Oh, inti. Don't cover one on one pair of a debit or behano. Inti Kanya de Bayaniama, I did my you, James, yada say, yada say, you know, I didn't James Kaya. What's it? Yeah, we see I am going anywhere. You go 0550055522 and 0551598321 and Pacho when you. Yeah. You saw mobile, Yabe Juana. Church Mukakra. And I saw no mile, quite remember it's a boy, you know, move for Tampo. So much TV, Mataba. I know Peodia than a bank.
And you never said you ever do for you have one some that I know why is so as I be. Mini friso. Mini friso. You have a danka friso. Na no se do se anyim do be pia na se no ka den. Aduane a ye die ho ase se wo ye be ma de o se o sesem. I no ho asem no ka no. Me me de aduane be yi se no pa ma di mu anwure mi ni mu. Wa se. Nti o chem se mema ne sesemu. Yo no ka. O se soro mu abrabo be boy wo mu obi. Nti se soro mu ajapa de wonya bidia do beti mu abosa abrabo ni bi. Why? Oh no mo sesemu sa na ye den. O se mema no. O mu sam sa na ye den. Bisa holy. Oh, that is a holy. Bisa holy. Oh, that is holy ntisa. On say ba holiday. Oh, that is holy. Ah. Na memo ho ye mo oba mabu abon say na o na yiri di na chi oba de ne tin so still na mema try say omo be ana ye omo yesa. Where you hu anofa? Where you hu anofa? Genti aya mo yesa. Menti ase kwa. Oba da ti ase. Oba da ti ase kumi. Menti ase kwa. Uti menti ase. I said that create me tons of friend mema na ebisomo at ninti ye omo yesa. Na mo amunyi mo ho ano. No mo be yi mema because I don't know. Me dwen ho amenti ase. No mo ntimi nkyerɛkyerɛ ninti omo bi anka bibia. Enti wa yi ho ano fa. Omo se ye na ebi ye de chebi. Hello. Hello. Hi ni. Good morning. Yes sir. Yo, Bobby na aba no. Yo, Bobby yenti o. Pacho, make my topic ni bi ma pacho. Yo, ye bisa se se be ma na so ba echusi ne life partner. Ofa obisa ukunu, ofa obisa ire ya na ye den. Esan se obi wo ho a no ne ema hudu pi na te, obi wo ho ne mema hudu pi na te na uyi mu ba ko pe ene na tena na ya na ye den na. Nye din sa but kobani say the din here won say bidin no ena nipa na ye ne omo nam na nkasa na din nipa ye yesu ni e ban no e obi e wo wan ye ni bebiri a emwa because we bebiri na won say no we abaye dia one bi ono dem ya ena ya ye na atu achu no but yeah, I'm funny because me say a do baby am me fa baako amboa me but tana na me young no na me fa baby no oh na na boa me fa if you see an person me stand for the three count oh ni me Bobby ko wani why tell me that waje na ase aguso Azio person family en sanka ho ubotom na kire ubotom esa ni dia se ni obi anhyew obi anhyew kumi na asese kumi na asese me say emema ni kirim say ebi die de chen bi die hi na ebi die de se ni bi ne o hinia atiefu atiewo emema me set record yese ma be adwuma o Max FM 2 weeks pay apamo me mesra what ma me check akra 2 weeks pay apamo me mesra wano na do be ko wano e ba cha mai ni Umu jimi jema na wale je na aka ho asem no ye mema na o kan bi mu de de anu ko ko se ana no de pa safu si say ye mema na no ko ko ka kan anu de pa ma de ta ana ku mi do so ka wo ki ga no you know menim say ni asafu kan no be chirichi ma me wonu anchire ma midimi nchire midimi nchire yo yen kwa hama no so yen for frɛ no miensa enka ho na yen fa ofrɛ dwumadie no